فرماندار گشتی حزب سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی لگل شاندر سروکتیا سوریه جبو شوپاندنا رکفتنا 29 چله عمید زیاد العایش جویا لحسکه و جوین پیکاد ده جوین دا پارزگار حسکه مهندس نوردین احمد فرماندار آسایش کردی محمود خلیل و کسیپان عفرین ته ناس کرن بشدار بون هر دو آلیان دوسیه خدمتگزاری ین اولهیه ین هفبش گوتو بیش کرن تکزی لسر دانینا مکانیزما پیک آنینا پیواجویا اینتگراسیون لپارزگاه حسکه و کار هفبش کرن لسر وان بابتان آخفین لعالی دن حکومت هریما کردستان را گهاند که فرماندار گشتی حزب سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی و سرک وزیر هریما کردستان مسرور بارزانی به تلفن آخفینه تکزی لسر پاراستن اولهی هریما کردستان کرنه. حکومت هریما کردستان اشکره کرد و هر دو آلیان بحث روشا گشتی یا هریما کردستان پیش هاتو آلوزین لنافچه بحث وان مجاران کرنه لگور داخویانی فرماندار گشتی حسده و سرک وزیر تکزی لسر پاراستن آرامی و سقامگیری هریما کردستان کرنه و بحثا و یکی جهاتیه کرن که دوی مافی کردان ده دستور نویا سوریه ده بین پاراستن. وزیر در فرانسا جان باروت ایرو روژا دوشنبه را گهاند که فرانسا پشتگیری ده هولدانین بر پرسین عراق جبو که نکوه ناوا آلوزین لحریمی. ده کنفرانسا که روزنامه‌وانی ده لپاریس باروت گوت سروک ایمانوئل ماکرون ده دربار شر ده نوبرا ایران اسرائیل و امریکا ده لگل سروک هریما کردستان نیچروان برزانی آخفیه هروها تلفونی سروک وزیر عراق سودانی جی کریه. باروت دیار کرد که اوجی دو جاران یعنی او بخوال لگل وزیر دروی عراق دکتر فؤاد حسین آخفیه. سروک کومار لگل سروک وزیر عراقی و هروها سروک هریما کردستان آخوی جعالی خواه من دو جاران لگل هفکار خواه عراقی گوتو بیش کر ما پشتگیری آخوا جبو دستلات دارن عراقی ده هولین وانده آنی زمان کو پیشی لوکشاندن عراقی بو آلیه کی آن آلیه دن ایوه آلوزیه بگرن و نیت آمه بردوام کرنا پیشکش کرنا همو پشتگیری و هفخامیا پیویست جبو عراقی جبو پاراستن اولکاری و سروریاوی تماشاوان اینجا انستیتیا کردی یا پاریسی هیا سال 1983 هاتیه دامزراندن خدمت که مزن ج کردان را کریه به تایبتی دوار لوبی و دیاسپورا دا خدمت که مزن ج خوندکارین کرد را جی کریه ج هر چار پرچه کردستان خوندکار جوان برنه فرانسا لور دانه خوندن سروک و انستیتیه دکتر کندال نزانه مروفکی جنتلمن و هیجای براستی حتی نهاجی وستا نبویه حتی نهاجی کرد که لسر پرسا کرد لروجلات و روج آوای کردستان کنفرانس که ناف دولتی جعالی و انستیتیه و هاتی آمده کرن نهاب ریوده چه ده کنفرانس ده هجمار کسایتین سیاسی پسپور و اکادمیسیان کرد و بیانی بشدار بونه پیامنیر روداوه آلا شالی نهال پاریس لانستیتیا کردیه و جوه داره لگلمه آلا تبخیر هاتی کاریج مره هنه که بحثا انستیتیه بکی یعنی کاری کنفرانس بکی و میوان تهیه یا ناک و بشتاری بی بکنیم میوان من هی دل بخن قسەکانی تۆ لە سەدا سەد ڕاستن و gelek مهمە ڕۆڵی دکتۆر کەنداڵ نەزان ڕۆڵێکی هەرە گرنگی بۆ سەرۆکی ئینستیتوتی کورد لە پاریس بەڕاستی لە سێنات لە پاریس کۆنفەرانسێکی گەوریان ئەنجام داوە پسپۆڕان و سیاسەتوانی ئەم وڵاتان بانگەش کردووە باس لەوە دەکەن چۆن فەڕەنسا و ئەوروپا بتوان پشتیوانی کورد بکەن لە ڕۆژئاوا لە ڕۆژهەڵات کە چی دیکە مەترسی کۆمەڵکوژی جونەسەت بەسەر کوردانێت و چۆن بتوان پشتیوانی کورد بکەن بۆ بەدەستهێنانی ئەو دەستکەوتانی کە بەدەستیانەوەیە ئێستا لە ڕۆژئاوای کوردستان بە تایبەتی کە جارێکی دیکە مەترسی لەسەر کوردی ڕۆژئاوا نەبێت و جارێکی داهاتووی
ئێران و ڕۆژهەڵات چی بەستەریێت ڕۆژهەڵاتی کوردستان من بە دکتۆر کەنداڵ نەزان لەبەر خاتری ڕوودا و کەمێک کۆنفەرانسەکەیان تەخیر کردە بە بەڕێز بێت بەردەم کامێرە چەند پرسیارێکی لێ بکەین دکتۆر کەنداڵ نەزان زۆر سپاس کە بەڕێستان لەگەڵمانان فەرمووەرنە ئێرەوە دکتۆر ڕۆڵی بەڕێستان ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەبوو هەمیشە بۆ لۆبیکردن بۆ ناساندنی کورد بە جیهان بە تایبەتی فەڕەنسا بەڕێستان بەڕاستی تێکۆشانتان کرد بۆ کورد دەستەکانتان خۆش بێ ئەمڕۆژ کۆنفەرانسێکی زۆر گرنگتان ئەنجامدا و گرنگی ئەم کۆنفەرانسە چۆن ئێمە دەتوانین گەرەنتی لە وڵاتانی وەکو فەڕەنسا ئەوروپا بگرین کە کورد جاری دیکە کۆمەڵکوژی بەسەردانێتەوە چۆن ئەتوان پشتیوانی کوردن لە ڕۆژئاوای کوردستان و ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بله زۆر سپاس و سلااو بۆ بەرنامەی دڵخوین ئیرۆ لە سەناتی فرانسا جوینێکی کۆمونەوەیەکی گرنگ مێچێ کرد بە بەشداربوونا پرۆفێسۆر و پسپۆرێن gelek welatê Avrupayê li Almanya ji Swîsra heta Japon jî kes hatine Britanya mezin Amerîkî hene îcar ewa hemû bi hev re difikirin çawa em dikarin hewl bidin ku raya giştiya Fransa ya Awropa jî hewkariya xwe berdewam bike o ku hikûmeta Fransa û yekîtiya Awropa çawa baştir piştîvaniya Kurdê Rojava o Kurdê Rojhilatçî çünkü Rojhilatçî niha ketin nav rewşeka dijwar îcar em hîvadarin ku piştî vê konferansê em ê yek konferansekî li Senatî Fransa tenya ji bo senatора yek ji Parlimanê Fransa di meclisê ku îca ew jî hearing dibin yani ve guhdariya me bikin o biryar derxin ku piştîvaniya Fransa berdewam be û baştir bibe ji bo paşa roja Rojava bi pêşniyariya Enstitû Parlemana Awropa çend rojberê biryarekî gelek mühim stend ew ku biryarê ji pêşkeş kir xanim Nathalie Loiseau wezîra kevna karên Awropa di Wezareta Dervayê Fransa bû ew ji ser pêşniyariya Enstitû bû o bi piraniyekî mezin denga hat qebûlkirin ku yekîtiya Awropa ji niha pêva peywendiyê xwe li gel Sûriyê bi şertên ku mafê Kurda bê naskirin o bi şertên ku ber bi helbijartinên taze bernameyekî diyar bikin wê biryarê dan qebûl kirin biryarekî mühim bû. دکتۆر جوان پرسام لە بەڕێستان ئەوەیە ئێستا ئێوە دوای ئەوەی کە ئێستا شەڕی نێوان ئێران و ئیسرائیل و ئەمریکا ڕووی داوە جۆخەکە چۆن هەڵسەنگدانی بۆ دەکەن بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بله نها و ناوچە هەموو ژێر خەتەر و گەفا شەردایە و تایبەتی بۆ ڕۆژهەڵاتی بەرکۆ یەک جەبهەی شەڕە ئیجا هیوای me ew ku piştî ew şer ku demekî gelek dijwar e yani ême bixwe hîvay me ew ku rejim nemîne piştî wî gelî Kurdistan li gel Azerî û Fars û yê din ber bi sîstemekî federal biçin mafê xwe bidin nasîm her tiştî ji destê me bê em ê piştîvaniya wan bikin. دکتۆر ئایا فەڕەنسا گەرنتی داوە چونکە فەڕەنسا پەیوەندێکی باشێ ئێستا لەگەڵ لە نزیکەوە لەگەڵ ڕۆژاوی کوردستان لەگەڵ هەسەدا گەرنتی داوە کە مافەکانی هەسەدا بپارێزێت و فشار بخات سەر حکوومەتی سووریا گارانتی تەنیایە فرانسانە فرانسا گوتیە وێ حەول بدن ku hemû mafê Kurda bên qebûl kirin lê li aliyê din da dibe em li Amerîka jî karekî baş bikin ew Save the Kurds akt gelek mühim e li gel ew li Instagram hemû kesê din îş bikin ku çaralî fişar li ser hikûmeta Sûriyê hebe ku qebûl bikin. زۆر سپاس ئەزانم پەلەتە دڵ بەخێن کەمێکی دیکە بڕیارە کۆنفەرانسەکە پانەلەکانی بەردەوام بکات وەکو خۆت ئاگادە بۆ لەبەر خاتر دڵی ڕوودا و دڵی بەڕێستان دکتۆر هاتە بەردەم کامێری ئێمە دڵ بەخێن گرنگی ئەم کۆنفەرانسە لەوایە کە بەشت ئەبوایە لە ڕۆژئاوای کوردستانی چەندین کەسایەتی گرنگ لێرە بەشدار بوونایە بەڵام بەهۆی نەبوونی فڕۆکەوە و هاتوچۆی ئاسمانیەوە نەیان توانی بەشدار لێرە بەڵام گرنگێک لێرە ئەوەیە کە ئێستا باس لە ڕێکەوتنەکەی ڕۆژئاوای کوردستان و حکوومەتی سووریا دەکرێت باس لە دۆخی ئێستای ئێران دەکرێت و ئەمان بەڕاستی ئەو پسپۆڕانی لێرەن بە وردی باسی دۆخەکەیان کرد لێرەوە وەکو خۆشی وتی دکتۆر کەنداڵی لێرەوە دوای ئەم کۆنفەرانسە کۆنفەرانسی
دۆستی تایبەت دەکەین ڕاوێژکاری بە سێناتۆرەکانی فەڕەنسا دەکەن. فەڕەنسا هەمیشە دۆستی کورد بۆ پشتیوانی گەلی کورد بە تابێت لە ڕۆژاوای کوردستان بۆی مافەکانی ڕۆژاوی کوردستان نەفەوتێت بە هەموو شێوە جارێکی دیکە مەترسی لەسەر ڕۆژاوی کوردستان نەبێت و کۆمەڵکوژی بەرامبەر بە کورد بکرێت. لەبەرەوەی کۆنفەرانسێکی گرنگە و خۆش ئاماژەت بدە. گەلێکی سپاس کۆنفەرانسەکە بەردەوام دەبێت. گەلێکی سپاس ئالا سپاس بۆ دکتۆر کەندال نەزان، سپاس بۆ خزمەتێن کو ئەنیسوتیا کوردیە پاریسێ پێشکەشت کە ئالا شالی پەیامنێرە ڕووداوێ ji Parisê. نوچەیەکە لەزگین هەیە تەماشەوانên هێژا بەری هەر تشتی vê ji we re bêjim lê nêzîkî balafirxaneya Hewlêrê droneke ku hatibû avêtin hatiye teqandin û dengê teqînekê li Hewlêrê hatiye bihîstin di derbarê ziyana da heta niha tu zaniyarî negîştine me ev dîmenên zindîne ji Hewlêrê ne temaşevanên hêja hûn dibînin weke ku diyar dibe ezmanekî aram e Hewlêr aram e weke ku li divan dîmenên zindî de em dibînin li nêzîkî balafirxaneya Hewlêrê dronek hatiye têk şikandin û dengê teqînê hatiye bihîstin ev jî dîmenê zindiyên Hewlêrên li êriş bi di dronan êriş bi di dronan çêbûye lê dronek hatiye têk şikandin weke nûçeyeke lezgîn jî li ser ekranên Rûdawê diçe. Li aliyê din Supa Pasdarên Îranê ragihand ku wan êrişeke bi rokêtan ya berfereh li dijî bargehên Amerîka dest pê kirine ew jî nûçeyeke lezgîn e ev anha gihîştiye me peyamnêrê Rûdawê dibêje li ezmanê Hewlêrê di dron hatine dîtin nêzîkî balafirxaneya navdewletî dronek jî hatiye xwarê yan jî di dron her du dron hatine têk şikandin temaşevanên hêja. Belê ev jî dîmenên zindiyên Hewlêrê ne hûn li ser ekranên Rûdawê dibînin. Yani êriş bi di dronan hatiye kirin û her du dron jî hatine têk şikandin yani hatine teqandin. Li deşta Sêbîranê li kêleka balafirxaneya navdewletî Hewlêrê. Ev jî dîmenên zindî ne yan jî berî niha ev dîmenê anha ev dîmenên ku hûn dibînin berî niha kêlekî hatine girtin. Lê dîmenên berî wê zindî. Dubare dikim di dron hatine avêtin û li nêzîkî balafirxaneya navdewletî ya Hewlêrê her du dron hatine têk şikandin, hatine teqandin û dengê teqînekê hatiye bihîstin. Peyamnêrê Rûdawê van zaniyariyan dide û weke nûçeyeke lezgîn jî li ser ekranê Rûdawê diçe. Ev dîmenên ku hûn li ser ekranên Rûdawê jî dibînin dîmenên Hewlêrê ne berî niha bi kêliyekê hatine girtin. Her tiştekî nû rû bide hûn ê bi awayekî zindî li ser ekranê bibînin Wezîrê Şerriyê Amerîka Pete Hegseth di konferanseke rojnamavanî de got tu hêzên wan li ser axa Îranê tune ne û ew nikarin demekê diyar bikin ku ew şer wê kengî were rawestandin. Dibêje armanca wan yani armanca Amerîka ji wan êrişan ew e ku hêza Îranê tune bikin. Eşkere kir ku bêhtirî 100 balafir di êrişan da beşdar bûne. Wezîrê Şerriyê Amerîka her wiha got armanca wan ne ew e ku rejîma Îranê biguêrin. Lê dibêje rejîm bi xwe di pratîkê de hatiye guhertin. Got ew ê şer li gora merc û şertên Amerîka rawestînin. The mission of Operation Epic Fury is
آرمانجا اپراسیونا هرسا دستانی زلاله تک شکاندنا موشکین ایران شیانوان آبرهم آنینا موشکان هیزاوانا دریایی هر بناسازی کدن آسربازی کوان هبه و تجاری نبن خودی چکی اتومی هر کو روش درباز دبن شیانن مزیدتر و بهستر دبن و شیانن ایرانی جی کمتر دبن و لواز دبن ام اون کمرجن وی شری دیار دکن جدست پیک حتی داویه داخوازن ما نه خیالی نه بلکو راستی نه کو پاراستنا خواه گل خواه و هف پیمانن خواه ام هیویدارن گل ایرانه و در فتا زیرین بکار بینه سروک ترامپ بزلالی گوت نها دماویه جبو هزین چکدارن ایرانه بزانبون هل بجیرن سروک ترامپ درباره چارانویسا وده با آوائه کی زلال آخوی کو دره لبردسته وانه جبوان مدیای وان کسین چپگر ان سیاسی کو دبیجن شرب داوی نابه یان شر بیداوی راوستن او نه عراقه او نه بیداویه از لحر دیانجی لوربوم او نفشه ما باشتر ویدزانه هر وکی سروک جی باشتر ویدزانه ویج شرین 20 سالین بوری را گوت شرین احمقانه و راست کر او یک برواجیه اف اپراسیونک راست و یک آلی کره گفا موشکان تو نبکه هزا دریایی تو نبکه دی تچککی اتومی نبه اسرائیل جی ارمانجک زلال هیا و امجی سپاسدار وینه او جبومه هف بشین بهیزن وکی کو مجدس پیک و گوت هف بشکی بهیز هف بشکی باشه برواجی وان هف پیمانین خواه ین کون کو تنی قلبالخی چه دکن و بکارانی ناهیزه بدلی وان نینه about the use of force.